ቻችን እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ዳናይት ለዚህ ነው የጠራችኝ እና በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። አይሰ ሰይድ በቃ እንደዚህ አትሁና። በቃሽ ኖ ወንድ ልጅ አያለቅስም። ታገኛታለህ። በቃ ታገኛታለህ። እንደዚህ አትሁን በእናት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرلفت الدعوة تكينا كملتن بكجتن نجيني سوجين هاجرات ويجا ويارا مالك بدلوفه. أكو مارجتن سميان بيجعله جرينا فيجا بيجعله. إثيوبيا رامو فيجا ديبيتنين. إسي في سلامين أدن هوتيل كيسا أرجع. فيديو سانغت إنسان أرجع أشيم بودا. هوتيل سانكيسا. أني اللي ركب بربادي لفت ترتة نديمتين أنجراني. أشيم بودا. Achini de mani isan achi turte jolle wajjin salaam illee wajjin achi video bakka isaan toora ban hundas argee ture amma moo akka tasaateetiin akka carraatee namoota jira jechuudha mucoota akka maqaan isii Daanaayit jedhamti as magaalaa sanaa keessatti jolle asii dhalattee guddattee yuunivarsiitii as keessa baratte jechuudha tolchine ol beena kanaan dura isii video irratti baasee hin beeku garuu waa hedduu naa godhat turte waa hedduu bakka hedduus isii ergaa ture jechuudha kanaafuu amma maan nange tere akka tasaa ana adan hoteela keessa barbaade video gadhiisu argee sagalee naaf keettee jechuudha waan nama gammachiisu sagalee isiin naaf keette dhageeffadha isin jedha ሰላም ሰይድ እንዴት ነህ ሰላም ነህ ከኢትዮጵያ ወደ አደን እንደገባ ሰምቻለሁ ሱመያ የምትፈልጋት ከሆነ አደን ብዙ አትቆይ እዛ ትፈልጋት እዚህ ሰናናት ናና እዚህ አግኘኝ ወሮታ አፋን አማርፋን በእኔፍ ዋን ጀተ ሰይድ አከም ጅርታ ሱመያ ከበርባዱ ታቴ አከ ኢትዮጵያ ራገር አደን ዱፍቴ ኒቤካ እሲ በርባቻፍ deebitee akka yemanitti deebitee ni beeka yoo kan Sumayyaa barbaaddu taate achi adan keessa si barbaadan oliin as jirti kootu naan jette mufaajaan gochuu deemti wajjin kan laallu ta'e jechuudha ani immoo wantaan jedhu akkuma argitan Sumayyaa barbaacha fiigaa jira sanaan os kana dhageennan hirribaan rafni halkanii fiigaa ka'ee dhufee as olee bulee amma waamee dhufaa jira naan jette as kaluu jira naan jette manarraa dhufaa jirti mucaayollee waa'ee isillee booda isin hima hagamma YouTube irratti baasee waa'ee isillee dubbadheen beeku kanaafu namootaan hedduullee karaa maatiitti yaalii jechaa turtanii karaa maatii mucoon tun haadha abbaan isaaniitti maatiin isaanii Gondaritti ganda takka naannoo takka jechuudha jarri maatiidha walitti waan dhiyaataniif waa'illee erga ture jechuudha kanaaf as jirti yoo isii kaajamtu taate kootu naan jette sarpiraayiz na godhu eddina fakkaate naaf fiddee hin beeku wajjin kan eegu ta'e jechuudha viidiyoo kana mucoon kanaan duras ayyamsee hin beeku biratti isii gadhiisu illee hin beeku har'a immoo mee hin waraabe waan nama gammachiisoo taate kan isin gadhiisu ta'a waan nama gaddisiisoo taate immoo ka osoo gadi dhiisin kaafu ta'e jechuudha maaliif akka dhufteellee mee wajjin kan laalu Sumayyaan as jirti naan jettee jirti wajjinuu kan laalu ta'e jechuudha hanga dhumaan wajjin tura isin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh qabamtoota furdoftoota kiyya akkuma dhageettan akkuma argitan jechuudhaan illee tanaaf dura akkuma haasaa xiqqoo akkana takka dhaga'een ammoo meeshaa manaallee ka jarri gurgurtee deemte qopheessee fi ture akhirarra wanti sun akka taatellee taatu achumaan cal'inaan achumaan cal'isee jechuudha gamma viidiyoo tokkollee waraabne jechuudha almuhim walumaa galaan inshaallah khayriidha dubbiin tamatti fakkaattu garuu ammoo tuni dhugaa fakkaatte jechuudha rabbi walumaa galaan si haamil keessa sayidoo yoo gammachuu taate gammachuun kee gammachuu kenna walumaa galaan illee wanni ati dhaga'uu deemsan si wajjin dhaga'uudhaaf deemaara garuu ammoo walumaa galaanii kabajamtoota furdoftoota kiyya anguyyaa duraallee salaamtuu waan kana hunda keessaa qaba namallee isitu itti goggodhee jedhee ture ammoo akka shakkuu yookaan manguddummaa wayii ergatanii deewwali araarsuuf yaadin jedhee gara kiyya keessa yaadee garuu rabbi dhugaa haa godhu marumaaf jechuudha kanaaf inshaallah khayriidha hagaa yeroo muraasa booda waan khayrii rabbi nu dhageessisu kanaaf ammoo isinitti illee dheeressanii mata ture ታለች እንግዲህ ያው መኪናው እዛ ጋር የምትወት ነው እየመጣች ነው መጣሽ እንዴት ነው ሰይድ ሰላም ነው አለን እንዴት ሰላም ነው ደህና ነው ወይ አለሽ አለን እንደም ትቀርጸኝ ፈልጌሽ አረቶ ነው ወራጅ ምንድነው ያመጣሽልኝ ሱመያ ውስጥ ነች ብዙ ያመጣውን ነገር አለ ደግሞ ሱመያን አመጣሽልኝ ብዬ ትመጣለች እሷ ምን ይዘሽ መጣሽው እንግዲህ ብዙ ነገር ይዤ ልመጣለሁ ግን ይኸው ካሜራ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ በጣም ያሳፈረኝ ነው ካሜራ ሻይኔ ማለት ትችላለህ ውድ ቤተሰቦቻችን ተመልሰን መተናል እንግዲህ የመጣነው ከማን ጋር ነው ስንጠብቃት የነበረችዋ ልጅ ተከስታለች ማለት ነው እዚህ ጋር ይኸው ማን ትባላለች እንግዲህ እስኪ ራስሽን አስተዋውቂ አንቺ ስሜ ዳናይት ይባላል ተወልጄ ያደኩት በየመን ነው እዚህ በሰና በቃ አኩማ አርጊተን ሱመያ ኢሲ ፊ ሱመያ ወልቲ ፊራ ወልቲ ገንዳ ተካ jechuudha maatiin isiiti fi haadha abbaa isiiti fi haadha abbaan ሱመያ fa'a manni isaanii naannoo tokko bakka tokko jechuudha
Sumayyaanas jirti asantamatti adan raka'iti kootu naan jettee na waamte jechuudha. Kootuti isii achi adanitti barbaadan olin naan jette. Kanaafuu akkas naan jette wajjinuu mee maal nu fiddi Sumayyaa nu fidde surprise gochuu deemti moo bira nu geessu deemti ka jedhu wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha. Maal akka jedhan wajjin kan laallu ta'e jechuudha. Kanaaf maal jetta Mustafaat? Mukaatuma dura yoo rabbi rahmatan qulqulleessu fayyaa iyyaa bakka isin jirru sana keessan nu iyyaa. Aywa. Achi dhumna malee qubaan deemna harkullaan deemna jedhu. Aywa. Furannee deemna. Dirqama kamaa. Aywa. Akkasii ka hordoftoota daawwattoota kenna kanaafuu mee isii maal akka nu jettu immoo hanga dhumaan wajjin turaati wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha. እንግዲህ ዳኒ ምን እንደምትይ እንግዲህ እንጠብቅሻለን። ሱመያ ልታመጪልኝ ነው ምን እንደሆነ akkuma isin himetti iPhone Pro Max san hin gurgurre deebise jechuudha. Fuudhetiniin maal godhe isitti kennee akka isiin Sumayyaa bira naaf geessitu. Isitti kennee Sumayyaa bira akka geessituu fi akka kennituuf yookaan akka waan isiin bittee fi yookaan immoo akka waan isiin ani itti geessee maluma addaa wayii uumtee Sumayyaa taa kennituuf iPhone bitesan fuudhee isi kenne jechuudha. Kanaaf maal akka ta'e immoo wajjin kan laalu jechuudha. Ani samooti ቅድም ድምጽ የሷ ነው። ሱመያ እዚህ ነው ያለችው ብላኛለች። እንግዲህ ዳናይትዬ ቀጥታ አሁን ምንም ወሬ ሳናወራ መኪና ውስጥ ገብተን ሱመያ ጋር ታደርሽኛለሽ አምጩ ብላሽ ነው ወይስ እኔን አናግረሽኝ ከዛ በኋላ እሷ ልትመጣ ፈልጋ ነው? እንዴት እንደሆነ ንገሪኝ። አሁን እንግዲህ ባደርስ በወስድ በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። በእውነት እኔ ራሴ አልጠበቅኩም እንደዚህ እንደምትል። ደስ ይለኛል። እስቲ አሁን ወይ እንሂድ ዝም ብለን ወሬ ራሱ አልተመቸኝም። ቆይ ችግር የለውም። ቆይ እንቆይና እሱ ይቆየን። እንግዲህ እኔ ያውቃለሁ ብዙ እንደተሰቃየ እሷን ስትጠብቅ እዚህ ነኝ ስትል እዛ ስትሄድ አደን ነኝ ስትል አደን ስትሄድ ኢትዮጵያ ነኝ ስትል ኢትዮጵያ ስትሄድ አውቃለሁ ብዙ እንደተሰቃየ። እኔም እሱን እያየሁ የእውነት ልቤ በጣም ደምቷል። ግን እንዴት እንደምልህ እኔ አላውቅም። የእውነቴን ነው የምልህ። ሮጣ ነው ያልሽኝ። እንዴት እንደምልህ ዳናይት የማይሆን ነገር እንዳትወሪ። እኔ አሁን ካንቺ ፈልገው ይኸውልሽ ካንቺ ፈልገው ሮጣና እዚህ ነው ያለችው የሚለውን ቃል ሰምቻለሁ። አውቃለሁ። ልክ ነው፣ እርግጥ ነው። እኔ ከዛ ተነስቼ እስክመጣ ቢያንስ የመንገዱ አንድ ቀን ሙሉ ይፈጃል። አደርኩኝ። አሁን ከሳት ተገናኘን። ሁለት ቀን ሆነ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ በዚች አጋጣሚ ጠርታሽ ተገናኝታችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ሐሳቧን ቀይራ ከሆነ እንዳልነግሪው ብላሽ ከሆነ ምን ፈርተሽ ከሆነ እኔ አልቀበልም። እዚህ ነሽ ብለሽኛል። ካንቺ ራስ አልወርድም። ካንቺ ራስ አልወርድም። ከእናንተ ቤት ማልወጣም። ኧረ ተው በእውነት ቤት ሄዳለሁ። እያስደነገጥከኝ ያለው ድምጽ ለፋዘር ማሰማዋለሁ ለማዘርሽ ማሰማዋለሁ። አውቃለሁ። ይኸውልህ እኔ እናንተ መርዳት ነው የምፈልገው ታውቃለህ። ከሷ ጋርም ካንተም ጎንም አይደለሁም፣ ከእውነት ጎን ነው ያለሁት። ለልጆቻችሁ እንደው በጣም ስለምወዳቸው ለልጆቻችሁ ጥሩ ነገር ነው የምመኘው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው አይደለ? ግን አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ። ልጅቷ በጣም ተጎድታለች፣ በጣም ከመጠን በላይ። እንግዲህ አንተ ታውቃለህ ከኔ በላይ አይደለ እንዴ? የቷ ልጅ ተጎዳችሁ? ሱመያ። ምን ሆና ተጎዳች? የመጀመሪያው ነው? ግድ የለም እሱን ተናገርን እኮ አለፍን። አገባውባት አውቃለሁ። አንቺም ተናድሻል፣ ቤተሰቦችም ተናደዋል። በቃ ያለ ነው፣ በእኛ ይፈቀዳል። አገባው፣ ከዛ ተስማማን። በቃ እሷን ይቅርታ ጠየቅኩኝ። ያረኩላትም መጀመሪያ እኮ አልነገርካትም። አይ ድሮም ታውቂያለሽ እንደፈቅድልኝ ታውቂያለሽ። አታውቂም? እሱን ጓደኛሽ ነች። በቃ የኔ ታውቂያለሽ። አታውቂም? አይ እኔ አልስማማም። በዚህ ብትፈቅድም ባትፈቅድም መጠየቅህ ግዴታ ነበረ። አንተ እኮ አልተናገርክም። በፊት እኮ እሷ ራሷ አረብ ራሷ አግባብ ብለኛለች። የጠየቀችልኝ እነዛን ቆንጆ ሴቶች ራሳቸው ልክ ነው። ግን አሁን አጠገብህ ሳትሆን አንተ ሩቅ ቦታ ሄደህ ማደርስበት ራሱ ቦታ ሄደህ ይሄን መፈጸም አይከብድም ብለህ ታስባለህ? እሺ አረኩኝ እኮ ያለፈውን ነገር አንደገመውና አሁን ለምሳሌ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም። ልክ ነው። ስለዚህ ምልህ ነው በጣም ተጎድታለች ልጅቷ ሱመያ፣ በጣም ተጎድታለች። እሷ ብሳለን ልጆቹ ራሱ እንደይውልህ እኔ ሁሌ እሷ ጋር ነበር ሙለው። እውነቴን ነው የምልህ። ከዩኒቨርሲቲ አጠገባችሁ ነው፣ ቤታችሁ አጠገብ ነው። ስወጣ በቃ እሷ ጋር ነው የምሄደው። ልጆቹ በቃ 24 ሰዓት ባባ ነው። እሷ ደግሞ ይሄን በሰማች ቁጥር በእውነት ውስጧ በጣም እየተረበሸ ነበር። የእውነቴን ነው የምልህ። እና እኔን ሁሉ ተደርጎ አንተ ስታስበው አሁን መጥቼ በቀላሉ እንደዚህ ያገኛታለሁ አይደለም፣ መኪና አይደለም ዓለምን ብታመጣላት ራሱ ሲያንስባት ነው ለሱመያ ማለት ነው። በእርግጥ አንተንም አልፈርድብህም። ያኔ የያዘ ይዞ ነው ያለ ጉዳይ ነው፣ እረዳሃለሁ። ግን ቢሆንም በዚህ መንገድ መሆን አልነበረበትም። አሁን እያዘንኩኝ ልነግርህ ምለው ቆይ እስቲ ልጠይቅ። አሁን እንደዚህ ከምትለፋ እሷ በዛ ሄደች ስትል እዛ ስትሄድ ኢትዮጵያ ገባው ስትል ኢትዮጵያ ስትሄድ ምን አስለፋይን ሁሉ አንተ ስታስበው። ዳኒ ይኸውልሽ አሁን ባለፈው በቃ ይኸው ለቤተሰቦች ያልተናገርኩት ሚስጥር ልናገር ነው። እሺ ከሱመያ ጋር ተገናኝሽ አልተገናኝሽ? እንዴት እንደተገናኘሽ ልንገራችሁ። ባለፈው ለሱመያ መኪና ቱሳን ገዛውላት።
ሰርፕራይዝ ለማድረግ ስንመጣ